Ħolma ta' Karl Naja saret realtà. Dan hekk kif kien inawgurat l-skate park li tant emmen u stinka lih. Karl Naja kien kiteb email il-Prim Ministru Joseph Muscat u esprima x-xewqa tiegħu li jsir skate park fl-inħawi ta' Pembroke għad-dilettanti tar-roti tal-BMX. Il-Prim Ministru aġixxa u l-Gvern tal-Post fil-waqt l-Assoċjazzjoni tal-BMX f'Malta għamlet l-iżvilupp. I had requested to meet with him and we met, first me and him on our own, and I told him of my idea. He liked it, and then we did another meeting with the President, John Zammit, with Joseph Muscat, and he said that he's going to give us a commitment letter that if he's elected, he will give us this place. And as you can see, this is what happened. Emozjonatu sodisfatt il-President tal-Assoċjazzjoni tal-BMX John Zammit irringrazzja lill-Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll is-Segretarji Parlamentari Stefan Bontempo u l-Michael Farrugia li ħadu interess fil-proġett tagħhom. Dan huwa mument biex ngħid li sbaħ ta' ħajti ili kważi 30 sena naħdem fih dal-isport. Dal-proġett inna over 10 years biex nipprovaw nagħmluh. U grazzi għall-Honorable Prim Ministru l-interventi u personali irnexxielna f'mument u f'ħin rekord nagħmlu dan il-farka mill dan il-proġett kbir li għandna biex inkomplu il-BMX Malta. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Stefan Bontempo spjega li dan il-proġett kien meħtieġ u l-Gvern appoġġjah bidejn miftuħa. Kważi sena ilu din l-assoċjazzjoni għas kienet taf jew għadnan għas kienet ċerta li se jkollha din il-binja. Illum din il-binja hija lesta at international level u hija l-akbar waħda fl-Ewropa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li minn post fi stat ta' abbandun u mimli karozzi abbandonati, dan il-post kien se jservi ta' rikreazzjoni lill-eluf ta' żgħażagħ li jipprattikaw dan l-isport. Jaqbes u jiġri b'veloċità li ma bħala kien hemm iċ-ċiklist professjonali Taljan Alessandro Barbero li faħħar din l-inizjattiva kif ukoll il-park. Din hija t-tielet żjara f'pajjiżna ta' Alessandro Barbero li huwa wieħed mill-aħjar 10 ċiklisti tal-BMX fid-dinja. I'm super happy to be here. Every time I come here is huge party. We ride in like all day long and I really like the Malta Island and I hope to back next year too. What do you think of this park? Pretty good, pretty good. Really good lines. You can learn how to go fast. If you know how to go fast, you can get the scare away. So if you're not scared, you can ride better and better and progress. So it's nice. It's really nice. I rode all day. Look, I'm sweating. So you better grab your helmet, your bike, and come here to ride with us soon.